na nikandu maweta wanda teke itano nondo I think when don't waza jasina ekuba no mundo ndo makona ndateka lajo ndateka 40 tibone na ilo ndateka itano kana ekomika na biongweli not unless with the mundo la winage atesondo quick and boring ni mama enda ndateka itano not unless mundo swinage with the ne ala mama mbembozu angoku mundo kulika ndio kuzia kidogo madam Jasina yuloa foreplay preparation. Yes, foreplay preparation and wengine mewa foreplay na maima na foreplay ni chao kana preparation ila wailonenga mundu muka kana mundu ume before alike mundu ume ataliketa ni waile kuongwa tondo yone siyo kana ile tobitona nateke 10 yes mundu kula tuzikata niwe se au meingi medha mayendamo mashughulikilwe lakini maililikana kana kama te prepared akama yithandhi ni wakinduki itha uzeni kana mwithe in one netha uzeni kana withie mwalitha ukaimwe no lazima uprepare muka waku ona ketha mwasi aba time ondu wiwite nesa ni wailenda kibeti chaku kikewu kibeti kitewite nangilika dukalike mundu muka ni wailo kwatwa baya mbosoni bebandu ngayuto nengete kasigino ondu ngona mic sienu basi aitie red ukethia siona netie red color singino payanza ye red kumaanisha kana kendu kuketha red bau ngai akayete bau strategically ka kwakania mundu muka wakwata kendu kau nikamuka cia mundu muka mituki no kethia mundu muka waku asianda ungama lewa mewile mundu muka wako akomambu ukona mundu muka wako ona ni wokwenda ni kwithwa ni wa mo prepare no imukwata bau lilikano kwata nondo obaya tunipotwe withie ni watu kwatanga ala ume tabia yao sa nondo maka kwato maka tulia nondo maka imagine medha mayeka na eni kwithwa nondo ti avocado nondo ni sensitive muno nanga twikite yikindu ikaliba undini na ikaliyu itha yenda kubinewa itha otondo na ile luya mundu ume wajibini ya mwiyathi kwa aume ala mwibayanza take care of your woman na uyendo mu take care yani kwendo yani kumwika uwe kana aongame kuya ume mate unena ona medha uime wende otembe obaya pa yakalimani obunga yukutunengete kamumelo kaulikila ukethia mundu ume ni wa make mundu mukakwitha wet yani uyethi abau ni wa nena ni walitona uime kumia ni kwithiwa kila kitu au maingi matetha mena opportunity kana matotona kwitha no thei wa ulikabau kwitha akaingi maithamba akamambie kwitha mea theu wenda mume wakwa ukune foreplay nzeo thamba wenda mundu ume wakwa ona wime au lichebu ndini au nene baya ka critical thamba nesa withie ndakethia asindu cia white ko sindu ndokwanu kindu kingi kwitha utena kuthamba kuseo mundu muka nukata wani vaginal infection kindu kiuni kiwa na cha waki kawasio na mundu ume kwa mundu ume itha we mutheu mostly sindu isu silikana sindu isu ni siaileta sintheu muno ni kwithwa microphone yitende mundu muka ona ndeu abata wao mionga kwa ikana wongwe wa mwanasa ni waile kwitha we mutheu kindu chambe hygiene is very important in bedroom na andwa ingi maenda kitandani matathambite nundu wotulu nangi ukethia mbingi madam Jasina yuku ya kuimbepo kwanza taiyemane uyethia mundu ndekwenda kwikata kuthamba lakini etwa ni president ni uthamba mbikaka thambia mayo akasiaka malaeli ila witha uyona wetwa ni mundu munene uithi uthambite mbikoka ikia socks mpya niki utaiki ya mukausi ona kangwa kandi ni mpya sindu hii na pia mundu ume ni weona kibeti chaku kitethaki turn on muno ni wailo chuma lucho out ukamana ni chao kithitwe na thina nundu ni kwithwa saingi wa maitho inena na kibeti chaku no kwitha Syana asiaite mbingi ketha ni siu munenga uya mwingi na pia wetha wina uwezo andikia Syana muthukumi nikana kibeti kikakwata time cia kuthambia na kwitha na time cia ku prepare because of that nundu aume ingi ni masi ama yokwata kindu kiundu makikwata ama tena Syana ni wesiniki nundu ndo andikite athukumi matona kwitha ni matono subio Syana imwe na sio nikana mkibeti kikati
wa ila duty ni ya kusubia kibeti cho ni mutethesia na ki mutethesia cha ilo newa mwana wa kutethesia na kibeti kiki ya ilo kumukiwa ni kana chuke na kibeti kija ile cha utetua na kibeti kija ilo tiwa mbilu sio ndesi ya nyumba ila wati ya muka wa kumbilu ambia kuisilia school fees ya Syana akesilia kuiba nomba umucho kathela wenda kibeti cha kukiketha kiuketi nenga kibeti soft time ya kuitha wife na kuitha husband. Asante sana. Mutabie kwa aume mama tenda utabua with the animal utonge dise lakini aume malan kana you need your wife more than everybody outside there na kibeti kicha kuni important kidu kiasio kama na kikuyata na ila ki ukutabia mabata eka ukiprovoke eka kukisungithia nai onaketha ndo ina mbesa umundi masini wisendi mume ninye kwa musee na ninye kwa muka ila ngotabu wabo akana kwa niko kanenga ne fee structure house girl wakwa ni wonengae na house girl wakwa nenga madangwasu nondo ni wewe endie school ngimutungithasia ngitamwe thank you for information na ndimutungithasia na and that is why she is in my house for 8 years na ekalite nombani kwa 8 years ni kwithiwa ila communication ni munenga tia kumonia kana ni law standard kana ndi mubuthasia ni muona sia I'm okay onelande okay na ketha ndi na mbesa ni muya ndi na mbesa umundi sise ikila ki fridge no na ketha ni mboso muwe isu no yethi ndi na pandu ni na stress ona nitembete nziani ningwe ni madam 2020 ila mundu ume otena mbesa communicate to your wife tell your wife nilifutwa kazi na ndi na mbesa na hicho kitumi ndena mbesa matukua nela kibeti wata kwa ni mueme uwo kwa kana ndi na mbesa ndona akengwa ketha mundu umenda na ukenga na kindu kila kituma andu maikenga na ni kwithiwa mayumelanile umelanila na kibeti chako ketha no kwenda ikalacho miaka mingi wachao ama meweka hata na kumilanila kibeti chako ti utundu kwa umemaenda ando memakambia kuyana ndukambilo tabia kibeti chako kwa tambesa Syana atakuni kuikalelwa ndukambilo kitabia udhukuma baki koke kuyani na yo kibeti nicho chaka amusi tuyawa ibeti niso siaka amusi kibeti wa mo kitabia kwa tambesa Syana ata kika manai undu tutona wa ploti kika manaka nani mu wakindu ona kika atwa kana school nzeo nundu kibeti ticho kitha numba kiko na area ni school ye banzeo na hicho kitha na time sia kuisia undu kitono build Syana isuo siaite na mundu mukani wa ilo mumelelo kamwe ithe angania umunde nyengina kindu na palani na isile tenda ikumela ziibo no kamwelesia ziibo niki nika no kethia ni waelewa nika nelo weta kana ndu ina mbesa ukethio na ni wapo sia Syana miaki yai twenda hautinge ithe itunda na tutwasi jui wapi kana keta sio mbesa ke university sia uslay ukethia niwe mundu mukoto no control musiusu kibeti kitono ida controller mundu mende thana maundu maingi maika nomba but kibeti nikithana time sia ubundi sia Syana sia chomanas na Syana utabia kibeti ndwina mbesa kibeti kike ya Syana itiethe aku nundu nikese kana ka kuitia nukanenga but kibeti cha kuitia ndukinenga kibeti nicho wa ilo kana ka ilo communicate na inya ona ketha no ke communicate nethe kaka communicate na inya kaka muya mam ningwendo isaluni nikane nyaka communicate nethe oto inyate around niwo kana ka ilo communicate nethe nikwithwa andwani apenzi ni mama ilo mana tuitumia mbesa Syana ata but kana ni ukanenge mana ile nako kenda angilia usukwa kake uawo kaka umena atethe wako but ilabe na good communication through the wife and husband with them in the same page kana wambesa nini oyethi ona kanewa muka aikulwa ni kana kaikulia inyai mam ni nengiwe ni dad mbesa nini ukethi okamei at the moment enda na iswi neto kutumia ingi ni wangu atia kibeti kitha acha utungi ya musi kibeti kitha acha kumya musinza but kila kitu ma kibeti ke yumianza musi nikitha kinenge to opportunity ya kwitha kibeti cha musi usu so aume ala mwithi to mutaunenga ibeti senu opportunity isu ona opportunity ya kitandani with ya ona kibeti niki ukubata na hicho kitumi with the kindu kikuitwa rape in marriage kikunenge nani kikwesa ukunenge kiwa kitachete kikune kindu kila kiutuma kibeti kitacha nundu transparent wina mipango ya kando no kiukio wa ukimwi na kiba uni kiukia STDIs nikimanete nuenda anza kana kibeti kikama kana ndu chiendete chama nando chiendete kidhano tuliwa ukunenga nundu ku appreciate so aume ala mwenza imagine undu wenda anza yes
chona uithinza kindu kimwe mase ila wona mundu umepe kindu kimwe wailomana microphone ile kulika ukamano mundu ni lika mundu ungi ukitaoboeka ndiguona we mwani na mundu umeosumu butha cia biu onona munengete ndaiya ukasengai mundu umeoni chaunda munengai na mundu waku kwanza kibeti kimanete ni umaluka ona kweza uget wet pina kwiso get wet ni bina yitha ya twika rep ikauma katika yani ikatwika mukwato wa rep ti mukwato wa wendi na kindu kila ndo na ya andu ala matwani tanikana nikana ndukeso rep muemeu kana ndukeso rep kibeti chaku kana mundu ndakeso kuona we funny uimwetia kindu ke either na good communication na muka waku na preparation ilo prepare muka waku ndukamya binduka ekozo ya kibeti chaku ukabika abantu ba ukia binduka nye paiki ndukini boesha hata marriage ya binduka mundu usiye maanisha na tawako sieta we one of his cars kana no we okitanda we property katika nyumba wale bindwa we mwene kulingana na ndo wano kuku handle yes lakini tia kuya binduka yes wele kwiza ukiyete yes wile that yani undu wona chumwa tuyasya yani tuimbe wangai tukaina nenevwa tuyesa kuina wathi usu twithatwa isie tunaenda kuimba worship tuyumbanie mbe wangai na kila mundu ningwenda enene na ngai alikembe wangai na imutabya mabata make tutabya ngai mabata straight no ambio mwe nina uthaitha ngai I lift you God I give you glory no on a marriage ienda ku this straight sex ienda ku this straight sex ienda preparation and that is preparation which we are saying it's like a worship it is something that you are connecting with somebody so if it's something that you have to connect with somebody it is a fellowship so this fellowship you cannot drive it alone it have to be una communicate and I reciprocate ila uona mwendo waku ate ku reciprocate mana no muboeshete kana umuyangalie no ka dog style wa mubunde isie kana umuya kifo ya mende uwe ukunao siendo ngalimwe ndo yani kedewa peke ndukiboesha unaweta we na nundu ni sandu maboesha ni enezimu ya kifo ya mende watu wetu sali tulamu andumali to practice tonight Anike telisha 10 wiki mwendo wa saa 5 mwiligiza ini misingi ya dhayo Anike silaba mitamboni ya Athiani FM ini the original official Kamba radio station Tuyongela kwa sekanatu live kuisila Facebook Athiani FM _wasiwi tubina witu live kuisila YouTube tu channel cha Athiani FM tu live Usila Justina siiyuka 2020 na tu live kuisila page ni ya Masino wia kamuwa tangi Madam 2020 yes unaweta yuloa uboesha na uwala webonika na andwima uboesha niye yes uwala webonika na style no imwe ni style ingi si vandu mali toto mea nondo singi mangula si hapa ano kethia kueleza niwe wakati ya ndizi neza lakini kueleza niwe kama ina shida ni style ingi si baila andu mali toto mea nondo imwe ya kifo ya mende inabo Justina suwandu yangima unuka yangima na ogyoka yangima mudokoi kila muduna utaboeka believe you me utaboeka so ni style ingine bajua kawa yeye akomame ni asasio ndoke dia so dia kama ndo abani balaka limaka ceiling kai kana kalimaka kai bati kai no baba imagine ndo angime baka nengine ba ya kuetera ila wa mino prepare your loved one nesa wa mu prepare either wet ni walubulicate alubulicate ndo iloti ndia umukome ku ya umeme kitambi kinene na umana uyo muiyo kula kuimukau no ndo utenda ukutabia ila wa kwa hata kitambi enda gym ni kwithwa ila wa kwa hata kitambi pia kitambi pote gym ando matembe yes ando matembe kana masembe kana menzelebu kana masembe ni kana withie mwi waku ni wether fit no sex ila kwenda nzeo sex nzeo yenda mundu fit physically fit hata kana mundu tono tambo cha kunensa mundu tono ukilia kunensa uko kilioka kuya yes na kindu kimwe andu maboekete ni kwithiwa oundu mwakomea ni yembu kibeti kina kitambi nake mume na kitambi mwakomania mwabikaba ukati ndwithio na ndu bikia kalima nesa na kalima wabika no baanzi ulo usafisha ndo lilikana kana kwe G sport wa lobika ndo lilikana kibeti kiendo likuona chone so ithie nikie uo moyo nikana kieko misi siendo sie kuonza wakunza ni andu inge masia ivetisio siisa wane driver onuza no mayulu ile kingu mundaga ziliwa katekani we yes niwo shagwa ndo meiwa misandu kuni na kundene iwane na niwe siki wondo kini ni
ula yani kitu ndo tukwata amundu tukatuma withwa but kiwani andu ni monga maki wani na makasoti batosu ni kwithwa kibeti kiyuko kumania nesa kwika dog style kemo yomuno andu ni maile kwitha mayika dog style nundu dog style yemo yani ila style ya ngite na wakumana mundu muka wakumana no kwate ndi ungamite lani ukakwata ndi yani wakwata ndi with a in good position ketha mweme ni mundu mwasa uka make sure ni we elevate ukethia ni wabikila kana kethi wa mundu waku ni mukube ukakitotuliandu ni kana bikie nundu kindu kikiteke bikie ni kuya na ketha ni wisi we mundu muko kwite ketimba kinene kana ne mokito ndona kwasia itinenene saingi kuya umemata bikila kubika kunu thene ikalane sokethia mwathu kosi ni wabikiwa yani kamwathu koku nikabikiwa nundu mundu ume waku ni waile kubika baundene nikanake wa muti osu ikanaketa to wese mundu ume atewite muti andeta na atewite na ngilisi siokite nesa ndeta kwa unikana tutethesia ume maitu maike odhinza no lasima tumanenge sex nzeo na ketha wikibeti na ni wano iye mwe waku ni wokie mwingi nundu wako sia ti wrong kwitha na kitambi kinene nundu wako sia nundu sia na isu ni baraka enda gym kanoma the routine ya undu to not la kuyamono nikana withie kibeti ni watwika mundu muka utona kuweka onote na shape nuko nidi kwitha na muume waku utona kutula ukethia no ukome any style no kethia kwikifo ya mendo tono komo kethia wele cho mbu wile that we respond yani ni we hapa storm munde itabania yase in the name of Jesus okay we are no mercy amen yani wile that mundu aikupunch yani aikuna siendo hivi ukethia na kuni ukwikata no kumya ya yes so yes na ngite style bena ngite style na bena kifo ya mende nitutila kawaida kana tiyo ni la kawaida lakini be nduto no mikuna ukunzwa be nduto no kunzwa kalika ukethia eigwa nesa ilika na kuketha we muyanie mwakunza na mwibasa iwe betha bena thina but ukakunzwa wiba kubindizika na wakunzwa uketha nota wakwatwa bakubinesa with ya kindu chuchalika in a place where you are feeling you are enjoying sex sex ute kuenjoy tabasi ya mwendo waku kana ndiye uolikite nesa nikana kama na kananda nalikanesa akauma tiko kilia na kuezia tiko kilia noka ukedukesia kindu kema ile that involved wile that involved very much involved nundu nukwenda kweta aka ainge mayeseka na ile kwitha mayeta ni wile okam kwiwa undu wewa kindu kita wa coming yani unapaswa kukam ainge mayese kukam ni the women andwala matakame yani kwithiwa maina prepare nesa clitoris yo ina kwatonesa nondo sio ba ina kwatonesa ina prepare nesa in short clitoris yesu ya ilo kwatwa ikekatika kwatangu ukethia ni wakana zaidi ukona yani ona kaimbangu ukona tika imbite nundu wakapona muno kuya ume mabona mundu muka na mbwa pandu makukwate nesa makakito kubuna maya ilobuna na nondo tisia ubunwa nondo ikita ukwata nesa kana mundu ume oyonga nondo isu ketha yina yeia no wonge ketha ndo inakana kata ke kuonga no wonge nikana mundu muka waku akocha nesa ukethia ni wet nela mundu muka wet ona kuwe we on mwika sex ukethia onenu ni mwasi o mundu twakuna kindu beloni but ila mutoketie mundu mukatoketie we ata punishment ukonewa so akam matoketie maikambilo kindwa twende nini ya kana twende style yenge nse utona kwewa kalikite nesa ni style ya Caesar style kana mukasi undu wona mukasi ubitukanite makapitukanila pau gethia kindu chucha kwato na kukwato yani na mwala no mailo kutukanata seriously ketha uni wese we muno ni wailoma na mwi wako na nini ya andu Michael body shame endwa mo wona mweme uni muno eko mu body shame mupembele so mutwaya utumwe babe by the way nienda wa twambio the gym ndukamwenda gym wewe kwazi ogelabo ila weather wina mubenzi wako wewe no mtata babe ukamwea babe can we just go for a coffee date today no kwanza kama ile iki ya umemongo yeah the wife material niwe sibeki ukimwema sibethi to na thina ujethi anuko na mweme ndena dress code sense ndena yani clothing ndena code nze kukutumo yamu kaniwe sio na akano twa mukagwe ngwa yes ngwa ila mundu ume wikita nisi ya ilo tumo insasa muka kabisa kindu kila kitono utuma nyendia muka ni fashion sense mundu
Ndume ailo wiki yangua nesa. Muzizi uko kila. Ukaisi ukasioni wakwa. Uko kila. Ngamuka ngewa feelings siiyuka. Ngewa mucho woka. Ona atane songwata. Fashion sense to women. Nguela wiki tuendete date na mweme. Ila ile dhela wenda kanisa nayo. Ila wona tumeta curtain. Nuisi nini tumangwa. Kuya kameki ai kule. Nene ukethia note curtain. Wana wiki nduchende. Yani abingite kila kindu. Nitu naisi ate. Ite ya kwa nikite nyendi date na. Yes. Isu ya kuwe. Ni nzeo muno nona ngwesi nzeo muno. Nondo zina pa boobs. Pa unondoni. Ni humility nesa kila kindu. Niwese mundu ume waku. Ni akana nundu wa mao. Kuya ume mendete mao maseo. Na kuya ume mendete nondo. Wailo mana mweme uendete chao. Nundu ilota ka mana mweme uendete chao. Kati ndi au display kitimba. Na akende endete kitimba. Nde shuguli nacho. Na kuya kai mena shape nzeo. Lakini mami bidhiye puta tuwe kanisani. Marriage ti kanisani. Tuweza ama dhibao ni tuiboya marriage ine. Tuokie banu ndu akindu kimwe. Communication ina kusiana kwa Syana. Hata we Yesu. We are bringing up a generation. Kwa ku bring up generation. Hii bring wa up. Tuwe ba atu ile tatuboya.